Ngucanio ya uria ukarirukia federa ya PNU githurano-ini kia gavana mweri wa 8 kaunti-ini ya Embu ni nyitite thinga. Ateti eeri makigucaniria mweke ucio. Ndagĩtarĩ Cyrus Njiro ni augite ati nowe tu kiama gikarugamia, akira murunawe kithinji kirago uria urenda giturwa kiu na PNU aikare kando. Nomination riu nyomba ina mwene urenda gutonya bedroom ugeke atia na riu wakundu gacaiva gugu so inoka. Njiro ni augite ati kirago uria wahotirwo giturwa kia gavana mwaka wa 2013 ni wara arakugia na gitumi giake gia kuingira PNU ni kurehe haranio kiama-ini kiu. Andu akuringana ngundi gukura na magego andu matarathiganiriria vai kiama getu gitirenda andu acio ambara. PNU ti kiama kiria gukate wa divorce kundu kwingi gigiranda andu fresh. No kirago akiaria na Inooro TV na thimu ni agire miario ya Njiro kene akiuga ati ari umwe wa andu a mbere kumba PNU na ni ehariirie kung'ethanira na Njiro wa muranine. Ngiribotera Inooro TV, Jetagwo Muthoni wa Mukiri.